Ndabasuhuje kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ni inkuru navuga ko atari inkuru nziza cyane iturutse hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko hafi y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gitondo cyo ku itariki 22 ukwezi kwa gatanu 2026. Mbere gato yuko tugaruka kuri iyo nkuru reka mbanze mbahe andi makuru mu buryo bw'incamake. Mbabwire ko mu makuru akomeje kugenda avugwa nuko Ubutaliyani na Israeli byasubiranyemo. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yahamagaje ambasaderi wa Israel i Roma Jonathan Peredi nyuma yo kwamagana uburyo abaturage bari bashyigikiye Palestine bafashwe nyuma yo gucabwa muri yombi n'ingabo za Israel ubwo zari zihagaritse amato yari yerekeje muri Gaza atwaye imfashanyo. Mu butumwa buremereye cyane yashyize hanze ku itariki 20 Gicurasi 2026, Meloni ni minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubutaliyani yanenze minisitiri w'umutekano wa Israel Itamar Ben-Gvir wagaragaye mu mashusho aseka anashinyagurira abafunzwe, anashimangira ko uburyo bafashwemo bunyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Yagize ati ntibikwiye ko abantu bigaragambya harimo n'Abataliyani benshi bafatwa muri ubu buryo basesereza kandi bunyuranye n'icyubahiro umuntu akwiye. Giorgia Meloni wari mu bayobozi b'umuryango umwe bw'Uburayi bashyigikiye cyane Israel nyuma y'ibitero yagabweho na Hamas mu Kwakira 2023, amaze iminsi anenga ibitero bya Israel muri Gaza, avuga ko ikibazo cy'ubutabazi muri iyi ntara kitari cyo kwihanganirwa ndetse ko Israel yamaze kurenga umurongo. Guverinoma y'Ubutaliyani yatangaje ko ambasaderi wa Israel asabwa ibisobanuro byihariye ku byabaye ndetse isaba ko Abataliyani bafashwe bakarekurwa byihuse. Meloni yanasabye Israel gusaba imbabazi kubera uburyo abo bantu bafashwe. Aya makimbirane aje nyuma y'uko ingabo za Israel kandi zahagaritse amato yaravuye muri Turkiya ajyanye imfashanyo muri Gaza. Abantu bagera kuri 430 baturutse kandi mu bihugu birenga 40 batawe muri yombi, bamwe bafungwa iminsi myinshi. Ben-Gvir yashyize amashusho yo ku rubuga rwa X agaragaza bamwe mu bafunzwe bapfukamye kandi baboshye amaboko. Muri ayo mashusho yumvikana aseka abo bantu ndetse asaba minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu kubafunga igihe kirekire cyane. Nyuma Netanyahu yavuze ko imyitwarire ya Ben-Gvir idahuye n'indangagaciro za leta ya Israel, mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga Gideon Saar yavuze ko ayo mashusho yangije isura ya Israel ku rwego mpuzamahanga. Reka mbabwire ko mu makuru nuko Minisiteri y'Ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukorana n'ikigo gikora imiti n'inkingo cyitwa MAP Biopharmaceutical kugira ngo haboneke urukingo rwa Ebola rushobora kandi gufasha abafite ibyago byo kuyandura. Tariki 20 Werurwe nibwo HHS yatangaje ko MAP iri gukorana n'urwego rw'ubushakashatsi ku buzima witwa BARDA kugira ngo hakorwe inkingo zahabwa abafite ibyago byo kwandura Ebola mu buryo bwo kwirinda. Biri gukorwa mu bufatanye bwa BARDA ati bwo guhangana na virusi ya Ebola iyo Sudani imeze nk'izindi, ndetse kandi ishobora gukora no kuri virusi ya Bundibugyo ari nayo kandi ibasiye abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Mpera z'icyumweru gishize nibwo byatangajwe ko mu ntara y'Ituri yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habonetse umurwayi Ebola. Umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS Dr Tedros yatangaje ko abarenga 600 bamaze kwandura Ebola, abandi bagera ku 139 bicwa n'iki cyorezo cya Ebola. Uburyo bwo gukoresha uyu muti buri gukorwaho na Amerika ndetse na FDA. OMS kandi ku itariki 20 Gicurasi 2026 yavuze ko bishobora kandi gutwara amezi 9 kugira ngo urukingo rwa virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo ruboneke. Iyi virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo virusi yabonetse bwa mbere muri Uganda 2007-2008, yandura abantu 129 yica 37 muri 2012 kandi yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro, yandurwa n'abantu 57 yica abagera kuri 29. Reka rero twihuta kandi mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa n'ubundi, mbabwire ko hari imvuru zavutse mu bitaro bivurirwamo abarwayi Ebola 6 baratoroka. Mu bitaro bikuru bya Rwampara biherereye mu ntara y'Ituri iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye imvururu zikomeye cyane. Abarwayi 6 barimo 3 byemejwe ko banduye Ebola baratorotse. Izi ni imvururu zadutse ku gicamunsi cyo kuri 21 Gicurasi 2026 nyuma y'urupfu rw'umurwayi bikekwa ko yishwe n'iki cyorezo, aho umuryango we banze kandi kwemera ko aricyo cyamwishe, basaba ibitaro kandi kubaha umurambo ngo bawushyingure. Kubera ko bitemeye ko abaturage bishyingurira,
uwo bikekwa ko yararwaye Ebola mu rwego rwo kwirinda ko yakwirakwira. Ibitaro bya Rwampara byimanye uyu murambo mu burakari bwinshi, batangira kandi kwangiza ibikoresho byaho. Ihema ryari ryarashinzwe kugira ngo rero rivurirwemo abanduye iki cyorezo n'ibitanda byarimo byatwitswe, imodoka ebyiri kandi zirimo imbangukiragutabara zirangizwa. Abarwayi 6 bava mu kato baratoroka. Mu rwego rwo kwirinda kugirirwa nabi, abakozi bo muri bitaro nabo mu miryango ifasha kwita ku barwayi ba Ebola bahungiye ku basirikare kugira ngo rero babarinde umutekano. Abapolisi basigara bagarura ituze. Nyuma y'izi mvururu kandi hari ubwoba ko abaturutse bakwirakwiza icyorezo cyica ku muvuduko mwinshi. Umurwayi wa mbere yishwe na Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo n'uwo mu mujyi wa Bunia muri Ituri. Yapfuye tariki 24 Mata 2026, ariko byemezwa ko yazize iki cyorezo nyuma y'ibyumweru 6. Kuri uyu 21 Gicurasi, Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Ubuzima yitwa Dr Roger Kamba yatangaje ko abantu 626 aribo bikekwa ko bamaze kandi kwandura Ebola, kandi ko 159 aribo bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo cya Ebola mu burasirazuba bwa Kongo. Mu burasirazuba bwa Kongo kandi hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda hari amakuru avuga yuko mu mujyi wa Bukavu umuntu umwe yishwe na Ebola. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 rigenzura igice kinini cya burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko umuntu umwe yishwe na Ebola mu mujyi wa Bukavu uri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko nyuma yaho Igoma habonetse umuntu umwe wanduye Ebola amaze gufatwa ipimo birenga 200 nabo byabo bikekwa ko banduye iki cyorezo. Lawrence Kanyuka asobanuye ko abantu bose bahuye n'uwanduye babonetse bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima biteganya, kandi ko nta wundi burwayi wa Ebola uraboneka Igoma. Yavuze ko uwanduye iki cyorezo Igoma ari guhabwa ubuvuzi kandi ko ari gukurikiranwa hafi n'amatsinda y'abakora mu rwego rw'ubuvuzi. Ibisubizo bya laboratwari y'igihugu Irigoma byabonetse tariki 20 Mata 2026. Kanyuka yasobanuye ko habonetsemo icyumwe wanduye Ebola. Ibipimo bye bikaba kandi byarafatiwe muri teritwari ya Kabare i Bukavu. Kanyuka ati uwo muntu umunyekongo imyaka 28 yishwe n'indwara mbere yuko abonetse igisubizo cy'ibipimo byafashwe hashingiwe ku mabwiriza y'ubuzima. Yashyinguwe hubahirizwa amahame agenga umutekano n'ubwirinzi agenga ishyingurwa ry'uwaketsweho ubwandu. Alliance Fleuve Congo 23 atangaje ko wishwe na Ebola i Bukavu yerukaga kuva mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Chopo. Ubutumwa buca amarenga ko iki cyorezo kandi kimaze kugera mu ntara ya 4 inyuma y'Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iri huriro ryasabye abaturage bari mu bice rigenzura kutagira igihunga bakubahiriza amabwiriza yashyizweho agamije gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Rero ari ibyo biba bikomeza kugenda bivugwa. Amakuru ni menshi cyane bakomeza kugenda agarukaho, gusa mbabwire ko babwira ko indi nkuru twabwira mu bijyanye n'ubutabera mu Rwanda nuko witwa Marshal Ujeku yamaze gucabwa muri yombi. Ubwo ko rero uje kuvuka Emmanuel wamenyekanye nka Marshal Ujeku yatuye muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku itariki 20 Gicurasi 2026. Akurikiranyweho ibyaha birimo icyuhemu n'icyo kwihesha ikintu cy'undi yakoresheje uburiganya. Amakuru igihe yamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biceri. Aha rero akaba kandi yaragize ati nyuma y'ibirego byatanzwe n'abaturage mu bihe bitandukanye, RIB yafunze uje kuvuka Emmanuel, umuyobozi uhagarariye sosiyete igura ikanagurisha bibanza yitwa Marshal Real Estate, akekwaho ibyaha birimo bibiri birimo icyuhemo n'icyo kwihesha ikintu cy'undi yakoresheje uburiganya. Dr Murangira yavuze ko uyu mugabo kandi yagurishaga ibibanza byanditse ku bandi bantu, akaba yarataye muri yombi amaze kugurisha bifite agaciro ka $53,500 n'amadolari y'Amerika 2,500 arenga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Marshal Ujeku kugeza ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Mu bihe bitandukanye Marshal Ujeku kandi yagiye agurisha ibibanza abantu batandukanye, ibibanza bidahari cyangwa se byanditse ku bandi, ariko abaguze bajya gukora ihererekanya bagasanga byanditse ku bandi bantu. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Marshal Ujeku atari ubwa mbere kandi yakurikiranywe ibyaha. Mu bihe bitandukanye RIB yagiye kandi yakira ibirego byinshi aregwa ubuhemu no kwihesha ikintu cy'undi yakoresheje uburiganya.
yabona atangiye kandi gukurikiranwa akemera gusubiza amafaranga, ariko biza kugeraho biramunanira kuko ibirego byari bimaze kuba byinshi. Icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshwa uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko nimero 68/18 yo ku itariki ya 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwamejwe n'urukiko icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka igera kuri 2 ariko kitarenze imyaka igera kuri 3 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cy'ubuhemu giteganywa n'ingingo y'176 y'itegeko nimero 68/2018 ryo ku itariki ya 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwamejwe n'urukiko icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka igera kuri 3 ariko kitarenze imyaka igera kuri 5 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500 ariko itarenze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Mu butumwa bwe Dr Murangira Bitsiri umuvugizi wa RIB yagize ati RIB irasaba abaturarwanda kugira amakenga mu gihe kandi bagiye kugura imitungo itimuganwa ndetse bakajya babanza kandi gushaka amakuru mu kigo gishinzwe ubutaka. Abantu bagira amakenga ati bajye bishyura igihe cyose bamaze kandi kubona ko uwo bagiye kugura ari we nyir'ubutaka cyangwa se inzu, kandi bajye bishyura bahita bakora ihererekanya mbere ya noteri nk'uko Dr Murangira Bitsiri umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yabigarutseho. Mu mwaka w'1965 nyuma ya kudeta ya gisirikare mu gihe cy'intambara kandi Butita yari umwe mu bayobozi bashyigikiwe cyane n'ibihugu by'uburengerazuba cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera kurwanya ubukomunisite muri Afurika. Zaire yabaye igihugu gifite akamaro gakomeye cyane muri geopolitike y'icyo gihe ndetse Mobutu aba inshuti ikomeye cyane Washington. Ariko ko imyaka yagiye ishira ruswa yarakwirakwiriye, ubukungu burasenyuka, ingabo zitangira gucika intege kubera kudahembwa, abaturage benshi nabo kandi batangira kurambirwa ubutegetsi bwe. Mu myaka y'1990 igihugu cyari kimaze kandi kugera mu bibazo bikomeye cyane, amafaranga yarataye agaciro, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ariyongera, amahanga kandi atangira kumutakariza icyizere. Jenoside yakorewe Abatutsi yahinduye ibintu byose. Mu mwaka w'1994 nyuma ya Jenoside against Tutsi in Rwanda, ibintu byahinduye kandi isura muri Zaire. Abasirikare ba FARC n'interahamwe bahungiye mu burasirazuba bwa Zaire bafite intwaro, bashinga ibirindiro mu nkambi z'impunzi hafi y'umupaka w'u Rwanda, aho batangiriye kugaba ibitero ku Rwanda Arusha rwari ruyobowe na RPF Inkotanyi. Ibi byatumye u Rwanda rufata ikibazo cy'umutekano cyihutirwa. Mu 1996 havutse umutwe wa FDR wari uyobowe na Rwandezire Kabila ushyigikiwe cyane n'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Intego yari gukuraho Mobutu Sese Seko no gusenya ibirindiro by'abari bakoze jenoside bari bari muri Zaire. Uko Mobutu yagiye atsindwa intambwe ku yindi, FDR yatangiye urugamba iva mu burasirazuba bwa Kongo ifata imijyi nka Uvira, Bukavu, Goma, Kisangani na Lubumbashi. Imijyi myinshi yaguye vuba kubera ko ingabo za Mobutu zari zaracitse intege. Bamwe mu basirikare bahungaga batarwanye, abandi kandi bakiyunga kuri FDR. Ihirima rye ryatewe kandi nuko ingabo ze zari zarasenyutse, yararwaye kanseri bikomeye, yaratakaje inkunga mpuzamahanga ndetse kandi abaturage benshi bari baramaze kurambirwa. Mu mezi make gusa FDR yari igeze hafi ya Kinshasa. Tariki ya 17 Gicurasi mwaka w'1997 Kinshasa irafatwa. Mu gitondo cyo ku itariki ya 17 Gicurasi w'1997 Mobutu yari yamaze guhungira muri Maroc. Ingabo ze nyinshi zaratatanye maze abarwanyi ba FDR binjira Kinshasa. Abaturage kandi benshi babakiriye nk'abaje guhindura igihugu nyuma y'imyaka irenga 30 y'ubutegetsi bwa Mobutu. Laurent Désiré Kabila yahise atangaza ko igihugu gihindutse Democratic Republic of the Congo aho kwitwa Zaire, ndetse yitangaza nka perezida mushya. Icyo gihe benshi batekerezaga ko Kongo yinjiye mu gihe gishya cy'impinduka n'ituze, ariko ibyo byiringiro ntibyatinze. Insinzi yahise ivamo intambara nshya. Nyuma y'umwaka umwe gusa, umubano hagati ya Kabila n'ibihugu byamushyigikiye watangiye kuzamo agatotsi. Mu 1998 Bwana Kabila yirukanye abasirikare b'Abanyarwanda. U Rwanda na Uganda batangira kandi gushyigikira indi mitwe yamurwanyaga. Nibwo hatangiye intambara ya kabiri ya Kongo, bamwe bise intambara y'isi ya Afurika, kubera umubare munini cyane w'ibihugu byayinjiyemo cyangwa se byayigezemo uruhare, harimo Angola, Zimbabwe, Namibia, u Rwanda, Uganda n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR. Ese kuki ihirima rya Mobutu rikiri ingenzi cyane kugeza uyu munsi? Nubwo hashize imyaka myinshi cyane, tariki ya 17 Gicurasi umwaka w'1997 iracyafatwa nk'umunsi w'ingenzi cyane mateka ya Kongo no mu karere. Ni umunsi warangije imyaka 32 y'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, wahinduye geopolitike ya Afurika yo hagati, watanze intangiriro y'intambara zakurikiyeho mu 1990 ndetse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo,
kandi kugeza n'uyu munsi ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gifite imizi muri ibi bihe byose. Hari ababona Mobutu nk'umunyagitugu wasenye igihugu cye, abandi bakavuga ko nyuma ya Kongo yinjiye mu bihe by'intambara birushijeho kandi gukomera. Ariko ikigaragara nuko tariki ya 17 Gicurasi w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi yabaye umunsi wahinduye amateka ya Kongo burundu. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya kuri General Patrick Nyamvumba, nk'uko nababwiye, reka mbanze nce gato mu karere ka Karongi mbabwire ko yafatiwe mu cyuho agurisha inka ebyiri bikekwa ko yibye. Ni umugabo mu karere ka Rutsiro ufite imyaka 28 yatawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu cyuho agurisha inka ku isoko ryo mu karere ka Karongi, inka ebyiri bikekwa ko yibye. Uyu mugabo bivuga ko yari afite ikibazo cy'amadeni, yafatiwe mu isoko ryo mu mudugudu wa Nyagahinga, akagari ka Bubazi, umurenge wa Rubengera w'akarere ka Karongi, tariki 20 Gicurasi 2026. Ni nyuma yaho Macumu Daniel w'umurenge wa Mukura, akagari ka Kageyo, umudugudu wa Nkosa, ari naho kandi ukekwaho atuye, yabyutse agasanga inka ye ndetse y'ikibamba n'ikimasa icukije zitari mu kiraro, agahita abimenyesha abaturanyi rero n'ubuyobozi bakamufasha gushakisha. Mu gukurikirana izo nka kandi bamwe bagiye gushakira mu isoko ry'amatungo rya Rambura, abandi bajya gushakira mu isoko ry'amatungo rya Kanyiramugozi mu karere ka Karongi. Abagiye gushakira mu isoko rya Kanyiramugozi basanze umugabo ufite inka ari kugurisha amafaranga make bagereranyije n'agaciro kazo, barebye babona zihuje ibimenyetso n'izibwe, bahita bamufata kandi bahamagara nyirazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Ayebagabo Faustin yashimye abaturage kandi batangiye amakuru ku gihe bigatuma izi nka ziboneka. Asaba abaturage gukura amaboko mu mifuka bagakora aho gutekereza kwigabiza iby'abandi. Ati turasaba ko ubwo bufatanye bwo gutanga amakuru bwakomeza kugira ngo tubashe kandi gukemura iki bibazo nk'ibi, hagire ibigaruzwa. Ati tunasaba kandi n'abafite ingeso nk'izi kubireka bagakura amaboko mu mifuka bagakora. Macumu Daniel nyuma yo gusubizwa inka ze zari zibwe yashimye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, abaturage n'inzego z'umutekano, avuga ko iki kibazo kandi bakigize icyabo bakamufasha kugeza inka zibashe kuboneka. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu karere ka Rubengera, mu karere ka Karongi, ni mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi. Hanyuma tujye rero ku nkuru yacu nyirizina kuri General Patrick Nyamvumba, babwira ko ati bizoroshya ishoramari n'ubukerarugendo. Ambassadeur General Nyamvumba Patrick mu ngendo za Rwandair muri Zanzibar. Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania General Patrick Nyamvumba yavuze ko ingendo za Rwandair muri Zanzibar zije kunganira abaturage impande zombi, byaba mu bikorwa by'ishoramari cyangwa se ubukerarugendo. Yabigarutseho hari ku itariki ya 1 Ukuboza 2025 ubwo sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere ya Rwandair yatangizaga icyerekezo gishya cya Mombasa Zanzibar. General Patrick Nyamvumba yavuze ko bizafasha abava i Kigali berekeza muri Zanzibar cyangwa se abavayo berekeza mu Rwanda. Abantu bacu bashaka kuza hano ubu bashobora kandi kuhaza byoroshye, ati batagombye kuzenguruka cyangwa se batagombye kunyura Dar es Salaam ngo bafate amato. Birumvikana muri urwo rugendo kandi igihe gusa umuntu akoresha ubu kandi ushobora kandi kuva hano ukajya i Kigali ukoresheje isaha n'iminota 45, ariko mu by'ukuri ubundi udafite uburyo bw'urugendo ruhita rukomeza byagusaba kugeza kuza ukara Dar es Salaam, hanyuma ejo uzafate ubwato cyangwa se indi ndege. Yongeye ati buriya ati nuko tutajya tubibara neza, ariko igihe nacyo gifite ikiguzi. Ati birorohereza ati abashaka kuza hano haba mu ishoramari cyangwa se ubukerarugendo guhindura imibereho kimwe n'abandi bava hano bajya iwacu mu Rwanda. Yagaragaje ko icyo cyerekezo kitazagirira umumaro Abanyarwanda ndetse n'Abanyatanzania gusa, ahubwo hari n'abandi bagenderera ibihugu byo mu karere bazajya kandi bakifashisha. Ati muri ibyo byose kandi ariko harimo n'abandi batari twe, batari Abanyarwanda n'Abanyatanzania, kuko Rwandair ikorera abagenzi bose, Abanyafurika no ku yindi migabane. Abo rero ati niba bahari nibo bazenguruka no mu bindi bihugu byacu. Iki cyerekezo cyari gisanzwe kiriho kandi cyarakorewe ubushakashatsi ko cyagirira akamaro kuri twe Abanyarwanda no kuri Rwandair. Ubu rero ati bikaba byashyizwe mu bikorwa. Rwandair yongeye kandi gusubukura ingendo zerekeza i Mombasa nyuma y'uko yerukaga gukorerayo muri 2019 mu gihe kandi icyerekezo cya Zanzibar ari gishya. Ibyo byerekezo bizasiga kandi u Rwanda rukorera mu byerekezo 3 muri Tanzania na 2 muri Kenya. Rwandair izajya ijya mu cyerekezo Zanzibar Mombasa inshuro 4 mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu no ku cyumweru. Umuyobozi mukuru wa Rwandair Yvonne Makuro aherutse kandi kuvuga ko gutangiza ingendo muri Zanzibar ari intambwe nziza mu rugendo rwayo rwo kwagura aho igera
muri Afurika y'Iburasirazuba kandi bizafasha guhindura Kigali ahantu h'ingenzi. Ivyo birafungura amarembo ku bucuruzi, ubukerarugendo no gukomeza kandi ubufatanye muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Hanyuma rero tuje kuri Perezida Samia Suluhu Hassan w'igihugu cya Tanzania, turebe amakuru amuvugwaho. Akaba rero aherutse i Kigali mu Rwanda. Suluhu yashimiye Perezida Kagame wafashe iya mbere ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire muri Afurika. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashimiye Perezida Paul Kagame wakoze ubutaruhuka mu guharanira ko Afurika nayo yaza imbere muri gahunda zo kwisunga ingufu za nucleaire mu iterambere ry'uyu mugabane. Yabigarutseho kwa 19 Gicurasi 2023 ubwo yari mu nama nyafurika yiga ku iterambere n'igikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Iyi nama izwi nka NEISA, Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, yabaye kuva ku itariki ya 19 kugeza ku itariki 21 igomba gusozwa uyu munsi. Akaba rero u Rwanda ruyakiriye ku nshuro ya kabiri. Yatangijwe ku mugaragaro na Perezida Kagame, yitabiriwe n'abarenga 200 kandi barimo n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma nka Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Gnassingbé Nyasiba. Perezida Samia Suluhu Hassan kandi akaba yashimye Perezida Kagame uharaniye ko izi ngufu zikoreshwa hagamijwe kandi amahoro mu gihe uyu mugabane ari wo wasigaye inyuma muri uru rwego. Afurika y'Epfo nicyo gihugu rukumbi gikoresha ingufu za nucleaire muri Afurika. Iki gihugu gifite gahunda kandi gifite uruganda rutunganya amashanyarazi akomoka kuri izi ngufu ruzwi nka Koeberg Nuclear Power Station ruri ibirometero nka 30 uvuye mu mujyi wa Cape Town. Uru ruganda rufite ubushobozi bwo gutanga gigawate imwe n'ibice 94 z'amashanyarazi mu gihe kandi ibindi bihugu aribwo biri mu gutegura iyi gahunda. Misiri nayo kandi irarimbanyije mu kubaka uruganda rutunganya amashanyarazi akomoka kuri izi ngufu. Iri kubaka uruganda ruzwi nka El Daba mu majyaruguru y'Iburengerazuba. Ruzaba rufite ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi angana na gigawate 4.5. U Rwanda rumaze kandi imyaka 10 mu rugendo ruganisha kubaka uruganda rw'ingufu za nucleaire bitarenze muri 30. Ariyo mpamvu rero Perezida wa Tanzania yashimiye Perezida Paul Kagame uri mu bafashe iya mbere. Perezida Suluhu Hassan yashimiye u Rwanda rwamwakiriye neza ndetse agaragaza ko yanyuzwe n'imitegurire myiza y'inama yaranze n'isa 26. Yavuze ko iterambere rya Afurika mu bukungu rishingiye kandi ku kubona uburyo ingufu butangiza buhendutse ndetse kandi burambye. Yavuze ko Afurika ikomeje kugaragaza iterambere mu by'inganda, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga n'ibindi bikorwa kandi bikenera ingufu zihagije. Akavuga ko amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire ari igisubizo. Ati icyambere ni ukubona imari yo guteza imbere ibi bikorwa.